Presiden ke National People Party NPP Meghalaya Bak Preston Tensong ulai kublai ya ki pai ba ki blai simia ke jengkit kili banjit ya ki nang mikmat ha Lok Sabha bat penjob ya ke VPP bat ya ka Kongres ulakit bok kir uyang ya baro arngut ki MP batamai ba kintrai kat kum kecing angnut ki pai ba ha bakren mengesngi Bak Preston Tensong ulong ba lada remru kadaw kadon bat lada job ru kadaw kadon ke NPP ru kala syajid hakipat ba hau arjar arpulai bat kum ke parti ke bayalam ya ke sarkar kantri bah kat bala na ke benta kipat ba ka election kadai hi ke election nadu basdang laom ba haban tresitom bat la tresitom ru penban nang rem bat haban pediang ya ke ai kara kipat ba bat haban penbit ru ya ke jingtuna habakren siat parsi ya ke VPP ubah Preston ulong ngalayoi bagi babun kibalang kamtam ha ke Shillong Parliamentary Constituency kilong bagi kuat ban yo ya ke jengkelah bat hab ya ro ya kinong tebun bawat ka bai kali bai sha bai dutru kia saihi bat dakwa bagi wei ki parti ru kinlong kumta bala dakwa ka jengkelah om dai ke pisah ha ka ju ke por ulong ba shanong kedong kisngeu bala rajit ya ki wei light not ya ke NPP ke kam sarkar kan wan wat hina ying bat kermen ba kan urlong keniru ba kan wan ke jengkelah ulong ba halor kinong trai sarkar kimut banong ba ke sarkar ka lelek bin yaki hanrei ki don nya keseng balai kimwan ban yakren bat ke sarkar